Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinger di tinagan nga Angel iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ito'y pakasaritaak tabarang makaibati ti adal kan liwliwa kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Angel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hoy, sika, Angel. Awan klasim ita. Saan ka di? Wen ana, apay ka di? Damagang pailaang. Agdalos ka dito'y balay. Tapna damat serbi dagiti ipakpakan kan ka damamakan papa. Uray saan mo nga ibaga manang ana? Talagamat nga agdalusak. Ngam, apay ka di akas ta ti panagsasaom kanyak. Awan mo ti madingar aramidag kan ka Ay! Awanan ti ado paya sao. Aramidam kit dit ipapaaramid ko kan ka. Sige, manang ana. Di kagdanag. Saya atok ti agdalos. Rumbang laang akas ta ti aramidam. Ala, agunay kan. Diyak kayat tinabuntog a panagunggunay. Uwen, manang ana. Sige nga, Rod. Panawan ka pa'y dito'y salas. Rugyakon ti agdalos. Good morning, Angel, iha. Kastamot kada kayo, Ma'am Jane. O, apay ka di analiday ka manen. Ada parikot mo? Awan, madam. Di daklat ako man ikaskaso. Adala ngamin pampanunutak. Ang sa anak analiday. Amuklatan ti makagapo no apay analiday ka. Gapo iti madi atrato ken kati kasinsin mo. Iso akasta ka? Kinapudno na. Dayta ti makagapo. Natangsit unay kanyak ti kasinsin ko. Nga oray, pakpakita akmat iti nasayaat. Diyaka mo ti makagapo. No apay akas jay ti ugali na. Ala, baybay amlatan ni Ana. Pakita amlata iti nasayaat. Sana bale, nasayaat mo't dagiti dadakkel na ken ka. Saan ka di? Wen matkit di, ma'am. Nakaan-anos daan ti kan angkal. No awan da ati mulong kanyak idinatay dagiti dadakkel ko. Diyak lamon, no anya ti nagbambanagat. Maikan, Angel, best friend. Agkuyog tan nga gawid. Sana balay. Malabsak mo't lang ti balayo. Idagas kanton Sige, Alvin. Kat agyamanak ka. Addan kaduak nga agawid. Nakasingsingpot ka talaga kanyak. Dinak namin kayat akakuyog ni Manang Ana akasinsin ko. Sana balay. Ada akmat. Nasingpat ka ngamin kanyak. Isu akas ta akmat kan ka. Ala, bayamon ti kasinsin mo. Sana balay. Ada akmat akadwam. Intakit din. Tapno saan ta amarabyan. Auntie Amalia, Uncle Lando, apay ka di pinaayabandak? Ada ka di ipaaramid yo? Awan, Angeliha. Ala, agtugaw ka. Kaya't da kakasarita, ta adda na patin ibagami. Wan, kaanakan. Kaya't milaang nga ibaga, nga amumi amin dagiti madingar aramidan kan kati kasinsin mo. Pudno na ta iha. Kaya't da kami ti agkitkid daw iti pasensya, gapu iti madi atrato niya anakin ka. Kasta nga agpahiso iha. Pasensya amlat ta kumandi kasinsin mo. Bayam, bagbagaan min tumanan. Di kay agdanag, auntie, uncle. Maawatak ni Manang Ana. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Gaputapod numat amin dagiti ibagbagana. Apapakpakanak laang diti balayo. Di mo kumasawan ti kasta iha. Gaputakas lapudpud no nga anak ti pangibilbilangan mi kan ka. Pudno ti kunan ni auntie mi ha. Sipod pimusay dagiti dadakkel mo. Nagkari kami, adi nakabaybayan. Bayam, ta kasarita may anayimbag niya ana.
Saan na ron bang ibagbagan at ikastakin ka? Agyaman ak unay kada kayo, auntie, uncle. Talaga anak kasaysaya at kayo kanyak. At dandagiti order ta, Angel. Ala, agmeryendatan. Di ka madanagan. Siyak ti makaamukan ka ita. Agyaman ak, Alvin. Adda kalagayam dito, Angel. Kat nagmayat pa'y ti pa nagkatugaw yu adwa ka ni Alvin. Agraraman ka talaga. Umay ka makilamisaan kan kada kami. Agmerienda tayo pa'y. Anya? Diyak kaya ti makisango kada kayo. Panawan kayo manlangan. Agraraman ka talaga. Apay nga taakas di ti ugali ti kasinsin ko. Talaga matakas jay ti ugali na. Apay, saan ka kadipay laan naruam kan kwa na? Ala, bayamon ni Ana. Ituloy takid din timangan. Hoy, Angel. Dalasam man ti seled ko. Kan ilabam amin a kortina ijay. Darasam ti aggunay. Pasensyakan manang Ana. Ngam adu pa'y ngamin ti aramidak. Panagkunak kat kabailamat nga aramidan dagita. Anya? Ha? Apay, agreklamo ka kadi, ha? Laglagi pam, apapakpakan ka la diti balay. Isung agtrabaho ka nga rod, tapno addamat serbim. Apay ka di akas takalat ta kanyak, manang Ana. Anya ka di launay ti makagapo. No apay akagurguran ak. Basol mo ti kaaddam diti balay. Dapapakan mamakit din ti mangpapaadal kan ka? Ha? No ti ka kat agraraman. Nasakit ti panagsasaom kanyak. Angam anusak. Barang agbaliw kan tumatlaang. Adula amin dagita at drama, Angel. Ingka kat aramida nan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Tapno agsardeng ako na sumanao ditoy. Ala, mapankan. No di mo kayat nga iduron ka dita nagtugawam. Kablaawan ka, Angel Iha. Si kamanon ti kangatuan iti score iti kalkalpas nga exam tayo. Kat namnamaak nga ad-adapay alalaingam iti panagadal mo. Agyaman ak unay, Ma'am Jane. Agyaman ak. Gaputan na anos kayo amang isursuro kada kami nga estudyante yo. Gaputan na sisingpot kayo mat nga estudyante. Kat sapay lako ma, ta itultulo yo ti agbalin anasayaat. Nang nangrunakan ka, Angel. Wan ma'am, ikarik dayta. Kat ulitak manin ti agyaman kada kayo. Naliday kan sa manan na Angel. Kat amuklatan ti makagapo. Maawatak tirik nam. Agyaman na kitipan na kaawat mo, Alvin. Diyak malapdan ti agliday. Gaputa dinak pulos maipatag ti kasinsin ko. Maawatan ka. Gaputan na patag kaunay kanyak, Angel. Bayam, tulungan ka mang idawdawat. Asapay la kuma. Tama ka amiris tumutlang ni Ana. Kadagitisaan anasayat ngayon pagpakita na kan ka. Agyaman nak, Alvin. Talagaan na pudno ka agayham. Wen, mangnamnamak iti pa nagbaliw tumatlaang ni Manang Ana akasinsin ko. Sapay la kumataam munak to nga ipatag. Dayta tinabayag at tartari gagaya. Anya ka diti ibagayo kada kami ka ni Angel, papa, mama. Wen ngagpaiso, auntie, uncle. Apay nga oray siya kat pinaayaban nyo. Ala, agtugaw kayo adwa. Adda na patag nga ibagami. May papanay ito iti madi atrato iti kasinsin mo, Ana. Uncle, pasensya kayon. Ngam nasaysayat siguro. No umadayo akpay lakada kayo. Addakan ka day ta iha. Sige nga rod. Mapan ka pailaang iti silid mo. Ana, Iha.
Kaya't mi at tratwam ko may tinasayaat niya, Angel. Gaputawan mo't madingar aramidan akin ka. Mama, Papa. Husto ni Papam, iha. Kasla agkabsat kayon. Gaputa kabsat ko day diinana. Nagasgasat ka. Gaputada kami pala amang papaadalkan ka. Pakawanan dak, Mama, Papa. Karik, manipod ita. Tratwak itinasayaat ni Angel akasinsin ko. Nasayaat nga rod no kasta, iha. Da kami kin ni Papam ti maragsakan no makita mi da itaken ka. Maragsakan kami no agkatunusan kayo ngagkasinsin. Nasaysayaat matlaang na agpinatig kayo nga agkasinsin, iha. Angel, mabalin ka di ngagsarita ta? Apay manang ana. Adda ka di manan pangibaunam kanya? Awan. Awan pangibaunakan ka. Gaputa damat dagiti babaunan tayo diti balay. Anya nga rod. Sige, ibagamlat ta. Nakasagana ak adumngag. Angel. Angel. Pakawanan na ko, ma, ha? Gapo iti kinagubsang ko kan kay iti kalabas. Inarakop nak, manang ana. Kan, napudno ka kadi kadagita nga ibagbagam? Wan. Naamiris ko. Asaan ka arombang dagiti inararamid ko kan ka. Pinanpanunod ko ana imbag dagiti imbagbaga da mamakan papa. Kat husto ti kunada. Saan arumbang at ratwan ka iti sana nasayaat. Iso asapay la kumata mapakawan nak, Angel. Di ka madanagan, manang ana. Awan sakit tinakam ko kan ka. Kat kayat ko amamwam nga ipatpatag ka akas kabsat ko. Sigurado, maragsakan daan ti kan angkel. No makita dati nasayat apa naglinangan ta. Husto ka. Agyaman nak. Gaputaman nakaawat ka, Angel. Ikalik, agbalbaliw akon. Nasayat no aramidam dayta, manang ana. Sigurado, maragsakan daan ti kan angkel gapu iti dayta. Agyaman ka. Gapo tayo manugot kang agpasyarta ita dito'y parke. Apaborito ta pagpaspasyaran, Angel. Apay kitin asaan? Sigud mat nga aramidon ta daytoy. Saan ka di? Angel. Oh, apay akas ti panangkitam kanyak. Wan gayam. Anya jay kunam nga ibagam? Kinapudno na. Nabayagan na kayat kung ibagakan ka dahito yabanag. Ang italangan ay kanak iti turad. Anya nga mindayta. Sapay la kuma, tadi nakagura. Do'y bagakan ka ita. Ngay ayatan ka unay. Anya? Jak namnaman nga dagayam reknam kanyak. Sapay la kuma, tadi nakagura, gapoy ti daytoy anay bagak. Jak ngaminan kabaalan nga ilimad pay. Maawatan ka, Alvin. Ngam na mabalin, agadal tapay nga umuna. Sakbay asangwan taday ta abanag. Sa bagay, gusto ka, Angel. Kaddayawan ka, gapo iti kinasaya at ti kababalin mo. O sige, ipas nagtapay lang arod ti panagadal ta. Sakbay asangwan ta, day ta abanag. Nakaragragsakak, Angel. Umadanin ti pa nagturpos tayo ti kolehiyo. Uray siyak manang ana. Kasladyak patyan ang nakalpasak, itilaksid tinapagteng damamakan papa. Maragsakan nak para kan ka. Umay ka, mapantay ti ayan damamakan papa. Sige nga rod, itay pay lang nga agay ayab da amangan.
Maragsakan kami gapo iti makit-kita mi anasaya at alinangan nyo adwa, Ana, Angel. Gusto, ti kunan ni Mamayo. Sapay lang ko takas da ka na yun, ti kinaragsakyo. Di kay madanagan, auntie, uncle. Agpimpin na tag kami itan kan ni Manang Ana. Husto ti ko na ni Angel, mama. Papa, gaputa talaga ang nagbalbaliw akon. Katagyaman na, gapu kadagiti panang palpalagip yu kanya. Gapo ta ipatpatagda ka, iha. Kaya't kumatayab kas tinalaos a panagyaman ko. Adun dagiti na itulong yu kanyak. Jak tupulos masupapakan dagita. Awanan yaman na, Angel. Imbilang dakan nga anak mi. Kanagyaman kami, gapo ta talaga ang nagbalbaliw kan, Ana, iha. Kapsapay lang ko tagtuloy ang tinapintas alinlangan nyo nga kasinsin. Malangarudan, mangantayon. Agbaawan dagiti na ida sa ramakan. Wan auntie, mangan tayo nga rudan. Agbaawan nga agpaiso, dagiti na idasar amakan. Ita, agpada kami na nakalpas iti panagadal kini Ana, Mr. Lonely. Ang damatan natalgad a panggadan mi. Da kami mat kini Alvin, umadanin ti panagkasarmi. Kaya't naragsak kamin nga agpapada. To'y pagayam mo, Angel. Angel, pagayam ko, napintas to'y pakasaritaam. Kaya't nasayat met, gapo ta nasapa ang nakaamiris ti kasinsin mo ani Ana. Ala, agyaman kami, iti panangibinglay mo iti daytoy apakasaritaam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Angel. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingka pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.